Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi bacu kandi tubashimire uburyo mukomeza kugenda mubana natwe ku Ibendera TV. Bahaye ikaze mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ibihugu byose bigira uburinzi bushobora kuba mu gisirikare cyangwa mu bundi buryo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibihugu bigera kuri 35 byose bifite igisirikare gikomeye muri Afurika ndetse n'uburyo bihagaze ku rutonde rw'isi. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Bahaye ikaze. Haba mbere y'umwaduko w'abazungu na nyuma yaho, buri gihugu kigira uburinzi butuma kitavogerwa cyangwa ngo gisuzugurwe n'uwari we wese. Usanga zimwe mu ngabo z'ibi bihugu zigenda zikomera bitewe n'ibintu bikurikira: intwaro, imyitozo, ubwinshi bw'ibikoresho n'ibindi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko bihagaze mu ngabo zo mu bihugu bisaga 35 bya mbere muri Afurika nk'uko bitangazwa na Global Firepower. Si ku nshuro ya mbere kuko uyu mwaka nanone Misiri yongeye kuza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Ahanini biterwa n'umubare munini w'ingabo Misiri ifite zibarirwa mu bihumbi 920 n'ibimodoka by'imitamenwa bigera ku bihumbi 11,700. Igihugu cya Misiri nicyo gihugu cyonyine cya Afurika kiza mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi, aho kiza ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa Global Firepower ku isi. Muri uru rutonde rwo mu bihumbi 2020, Algeria nicyo gihugu kiza ku mwanya wa 2 muri Afurika. Ahanini biterwa n'umubare w'ibimodoka by'ibitamenwa bigera kuri 7,361 n'ibibunda birasa za roketi na misile bigera kuri 316. Nigeria iza ku mwanya wa 4 kubera umubare w'ingabo 120,020 n'umubare w'ibimodoka by'imitamenwa bigera ku 1,789. Angola ifata umwanya wa 5 kuri uru rutonde bitewe ahanini n'umubare w'ibibunda birasa za roketi na misile 115 na kajugujugu zigera ku 126. Ibihugu bikurikiraho ni Maroc, Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani na Libya byuzuza umubare w'10 ibya mbere kuri uru rutonde ku mugabane wa Afurika. Reka tubanyuriremo ibihugu 35 bya mbere muri Afurika nuko bihagaze ku rutonde rw'isi. Igihugu cya mbere kikaba n'icya 9 ku isi ni igihugu cya Misiri. Igihugu cya kabiri muri Afurika kikaba n'icya 28 ku rutonde rw'isi ni Algeria. Igihugu cya gatatu kikaba n'igihugu cya 29 ku rutonde rw'isi ni Afurika y'Epfo. Tubibutsa ko ari urutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Igihugu cya 4 ku rutonde rwa Afurika kikaba n'igihugu cya 42 ni igihugu cya Nigeria. Naho igihugu cya 5 muri Afurika kikaba n'icya 56 ku isi ni igihugu cya Angola. Igihugu cya 6 muri Afurika kikaba n'icya 57 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Maroc. Igihugu cya 7 muri Afurika kikaba n'icya 60 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Ethiopia. Igihugu cya 8 ku rutonde rwa Afurika kikaba n'igihugu cya 71 ku rutonde rw'isi ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho igihugu cya 9 kikaba n'icya 76 ku rutonde rw'isi ni Sudani. Igihugu cya 10 kikaba n'igihugu cya 80 ku rutonde rw'isi ni Libya.
igihugu cya 11 ku rutonde rwa Afurika kikaba n'igihugu cya 81 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Tunisia. Igihugu cya 12 ku rutonde rwa Afurika kikaba n'igihugu cya 84 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Kenya. Igihugu cya 13 muri Afurika kikaba igihugu cya 86 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Uganda. Igihugu cya 14 muri Afurika kikaba n'icya 87 igihugu cya Chad. Igihugu cya 15 muri Afurika kikaba n'igihugu cya 88 ku isi ni igihugu cya Zambia. Naho igihugu cya 16 muri Afurika kikaba n'igihugu cya 91 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Zimbabwe. Igihugu cya 17 muri Afurika kikaba n'igihugu cya 96 ku isi ni igihugu cya Mali. Igihugu cya 18 kikaba n'igihugu cya 97 ku isi ni igihugu cya Burkina Faso. Naho igihugu cya 19 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'101 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Cameroon. Igihugu cya 20 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'103 ku isi ni Nigeria. Naho igihugu cya 21 kikaba n'igihugu cy'104 ni igihugu cya Cote d'Ivoire. Naho igihugu cya 22 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'106 ku isi ni igihugu cya Ghana. Igihugu cya 23 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'108 ku isi ni igihugu cya Botswana. Igihugu cya 24 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'109 ku isi ni igihugu cya Tanzania. Igihugu cya 25 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'116 ku isi ni igihugu cya Mozambique. Igihugu cya 26 muri Afurika kikaza ku mwanya w'117 ku isi ni igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu cya 27 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'121 ku isi ni igihugu cya Kongo. Naho igihugu cya 28 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'124 ku isi ni Mauritania. Igihugu cya 29 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'125 ku isi ni igihugu cya Madagascar. Naho igihugu cya 30 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'128 ku rutonde rw'isi ni igihugu cya Namibia. Naho igihugu cya 31 muri Afurika kikaba n'igihugu cy'129 ku isi ni Centrafrique. Ku mwanya 32 w'uru rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika kikaba n'igihugu cy'130 ku rutonde rw'isi rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye haraza igihugu cya Gabon. Ku mwanya 33 haraza igihugu cya Sierra Leone kiri ku mwanya 134 ku rutonde rw'isi. Ku mwanya 34 kikaba no ku mwanya 136 ku rutonde rw'isi haraza igihugu cya Somalia. Ku mwanya wa nyuma w'uru rutonde rw'ibihugu 35 twabateguriye bifite igisirikare gikomeye hano muri Afurika haraza igihugu cya Liberia kiri ku mwanya w'137 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku rwego rw'isi. Reka uru rutonde rero twagerageje kubakusanyiriza tube urusubikiye ahangaha tubibutsa ko ari urutonde rw'ibihugu 35 bifite igisirikare gikomeye hano muri Afurika. Reka iyi nkuru tuyisoreze hano, tubashimire uburyo mukomeza kubana natwe ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mugira amahoro y'Imana.